Mwaka kuna kosi omlolo hewa kuriano kuspinsa Amenosanio obrera kala kosi kabani kendelea mahaki ndagano nisimbona kanusi omane mbola ne wachanuli wafare ubiyunje ukabuhane nangori Prisca Achuki no era ujalawa dayori na pius tanga usi ambi esipindi ni Amenosanio olwarero udahuri ngala Genesis chapter 26 ambiani nindacha kaka nusa wasamba veresi obwe yangu warubore baribiki ya bigwere ibere iri Eribukana chirira linda karungo no muri Reverend Tanya. Tiwana ko Prisca yere metawananga Reverend Nelson Funja ni mwai kanisa ya Saints Covenant Huruma Nairobi. Wenda headquarter fue usia Rivalambes Galame and Scope Christopher Funja. I see we can get ndai wasanya sai already and the ole where could Reverend of Reverend Ambian. Nyabola sabe mnongwe osimuli na poshe zemerende chasumi mirendo no sai mulai kwa uya kushi moyo kushi hera nanga utachira ulahi bukana mitrai nzeri raunanje Reverend Alista Mirembwa mwana wa Musa walutea mundu mutiji ni wazanga kawangwale bukana ni hape mwami ya mkaze karibu Mgenda mshirita siku ya leo mwami Yesu itomi nyemerembe mno wanuli ni Bishop Patrick Shtika kanisa ni Upper Midland Ministry. Karibu sana Bishop Ambian. Ushere mulisi wanje marakanje nisie Apostle Robinson nendi omember wa Kabubit Pastors Network na Kabubit Pastors Network na nomkanda kulala bakamba la voice for Western FC Kongo jene arani nata yesa mulinde ala yola ngapitibitawa si hawachoma Ule mlolo hewa ambi kusipindi si Amenosanio kuchaka makohenyo lingararero ni Genesis chapter 26 sabe some kubira mongela isimu but in the Bible ni jaka whatever. And there was a famine Mulusumbu, and there was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham and Isaac. And Isaac went unto Abimelech, king of Philistines, unto Gerar. And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee of. Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee, for unto thee and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Verse 5, Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws, and Isaac dwelt in Gerar. Verse 7, And the men of the place asked him of his wife, and he said, She is my sister. Oh. For he feared to say, This is my wife, lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah, because she was fair to look upon. Verse 8, And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech, king of the Philistines, looked out at the window, and saw, and behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife. And Abimelech called Isaac and said, Behold, of a surety she is thy wife, and how said thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her. Verse 10, And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? One of the people might likely have lied with thy wife, and thou should have brought guiltiness upon us. Verse 11, And Abimelech charged all his people, saying, That he that toucheth this man or his wife shall surely be put to death. 12, And then Isaac sowed in that land, and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great. For he had possessions of flocks, and possessions of herds,
and great store of servants, and the Philistines envied him. 15. For all the wells which his father's servant had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them and filled them with earth. Past tense or present. So, verse 15. For all the wells which his father's servant had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them and filled them with earth. You know, in verse 35. And you say 15, I will not know again. I'm not able to ringala, who speaks Amenosanio, so my Gagano, Ringala, Indagani, Vola, never come a menu, when you know a bonyo and Mawaki Dagano, which is this year of Labri. Was from Genesis chapter 26, verse 1 to 15. So I'm going to say, Reverend, who know I'm going to so many Akana, you make Nanyaka to me, which is Rabla. Yeah, Jumno. Mbara no lingala mahuano nano kulingaliza mwana Abraham ni galo manyile ndakeni wala nyasaye feli nyasaye ula obihandi ndagana nyasaye ule ichusanga sasia subis wana nyasaye handi alonraiza kabula mugwaye ndo musubiza namwora muhandi wacha Nyasana bani nae namwora awangota che haba loba nyasaye chuisa via la kisa namwora nyasaya ulaka the child of Abraham ni msubisa mboa achoba ndo lolo hongo ndio bariki lolo dwae ne nyasaye hanja bora mwache ne akulwesi wa Isaac yose ulo wayari nane mamusubira la ngira simwana acha nasubira na chanda nyasaye amlakire alawa hoyarabe lano obvious kurindo kwekamwe ezo bintu kuinya kumanyiri so patula nende silasinya sa la kambara la wiki wele weba na amo wa ke sawu wana nungu wa yabole mbuyere ke sa osina birthright ne esubisa ebyo inheritance mu balanga bati mu ya lakini nano Isaac na ingala kusimwana ni echwisa inganya salo maloma na ya urakinya samu bora ndio usubise kuruo nabulwese acha ni hala la unya samu bora na manyo kweli ananyola lakini Yesu kwa unyando kwa kabla wa mugore na balanga acha kwa umwana no abemele lakini since weka nzo wana lakini walembo Isaac yali ndo muhaji ori omurembo sana Rebecca ne ye nyachira ye nyodo ku kisana tabo natabo warambwe unono muhaya wange amana tabo rabantu ke ubaro kwa undwana lo bati abanya bamula ne abandi ngabo balanga kuram Kenya muno bijana nyo balanga eti mafisi mbara mafisi yachaka samwana iza kyose holari Abraham la so Abraham barbe nyomu yaji osubola la no lingale sia sino kuyari nyasanye la ko ilawu yakula kisa lakini nyalanye leo mafisi lakini siko bwana kuonye namwe nyasaye ya kusubisa kwa kwa na hanyuma wumva kwa nyasaye kuyakulwa ende katabani nibe chabatie umuntu kwa nyasaye kwa bona Abimeleki mbali sinsinzi yonze kweka kwa Abimeleki ebintu byabantu okurengereza nga mandisa sibile yo manyire ni nyumba omuntu no chango oringeza ngosi lana wanambwe na niye jana ringeza anga na wana tekumba Abimeleki ne niye jana ringala na bona kune manya bokone Isaac yamukwacha Isaac sokonyenda kwa wena bobacha no kudai lakini Isaac yabo ngeli okwerinda kuloba bona hane abantu banosi bali bantu balai ani kweka mbona hana abantu nabantu bali bantu kwekombi abantu bana mbara bali nende
hunyala bana no msungu history iyo kwa manende o kwa katarima lai ngawa na unya sangu wona ngoche mkono kwangu na bakuli wao lakini kudoa Biblia kiosi yani omundu mtia nyasaye mbara ni ama lo mundu echa na bona umundu unanda hadirako hali nyasaye anje tena na boraiza esikala no tambora nisi bisenzwinya no unyokera nyasaye amani kulwese byekesa kataki koro munyala bwe kama kuwakana no kumanyirisa mbakatewe sirinya sabya mukulo wa Isaac omuntu wosi ori wande ya amatono tade ya obwe kombane ndori ngalomo hawo wabeni ochen ni naye ebyo sindagani twekesa omuntu kwa nyasaye kuna bakulu wao tunakusasya kulwese nebyo byekosali kumundu kwasbo kulinyolo tulamurino ngawa lano abimeleke chana mbora mbosikera no tambora nisi sibe isambu kwa Isaac yongane niwikipana no koro mundu undi yosi nesi ndusilai lakini desima ameko kuwe kanoni Isaac yokutia nyasaye usubise wa nyasaye na kubana mbwe hali cha nyasaye chali ya kulwenda gani kubana mbwe ngalia chalani ya halala nyasaye ya mbariki ya muno mana katohira abandi bosi abari au kumenyo wa ndwana twese nyasaye ndo kugira undu nyasaye ndo kutawundu baro bandu chitanga nyasaye kuire na ndi na undu woro kolekasi na undu ochiro akula umkunda woro omenyo go yao lakini upara mkulo bese menyira ubana sinda hafaniki wa ama sinda hanyarwa okuchewile lakini marahangi no ringala kusa kawaida omundu no chaundu no chie no mwe okwosi onywela no bwe no musaba nyasaye ngawe ukeni nyasaye na ukingula mbara no ringale saino mbona akamefo ebusiye yamo so luhya no ringale bantu bemanje biashara ya hongo mu Western nanyeda na faindi na basebe kulwese nyasaye nakwira undisensunya no subira sa otabane lokuti wasunya sa kwire onanyeda ngo luhya wefwe abantu bemende biashara ya hongo sinabali kulwese nyasaye nakwira omusubira omanye mwekweli nyasaye kwira ubwana kunyeza ofanyisa nire ukasi nirina no yeta moho kanyasa nyasaye ofanyisa kari yapa da Isaac ndio hande hapa Oyo mnaremre tumetalisa na kumera zokora ndio funja waganga ni makuwa kamuhimu ya kumaonyore ndina ndo somanga ile yango kwa 25 kwa mariza na makuwa ka isa ya muhari Lesa kamala kuira mukhari uranga 26 karanga ninza ya nzala makao mushibaba umanye ndina inyanga yosi lokubetsa umenyawe inyende ubetsana ibintu ubetsana ibintu by'ufaranga inyanga kuira mukhari mbaka bintu bimali change maisha kama akiza kalisa ndio wenyuka wakolikaka bamatinyu wenyuka nakanya kali kuli kuhira wenyuka nakanya mukali wina ule zishiditsi wenyuka nakanya ngwelire mukono mutamanu ndiye nayo bimali kwa kwa nini sababu mostly shetani ayanza nangani ndoa tawe shetani hapendi ndoa maana anajua shetani yamanya ndoa ndio likanisa ya mundu ndoa irananga ile sasa kuli likanisa lenye sai chigira tsinzu na cyumba hanga likanisa mostly abantu bakamalisera umanyoro bamabirika kumakuba malito nyola birambo ho malito ibene bakenya shina shabara abandi baboza umuntu asaya kutola lokoli mu harusi mubona lisubira muri yakoloka umuntu wamenye isarishi iri no samanu kaletsa gota dulu malese roma nyamwinjire kulimenya ibo kristayo limenya likubukirwa kiri wanjiri kuora nyori mukali anyori shintu shirayi
na nyoli buchirwa imbere wa Nyasaye napata kibali tuweza wenyene ubulali buchirwa o hayo no mwaka nyoli buchirwa buchirwa ni amayenya abasukuma abateste na inyanga yose mundu wakanya kuzia to another level wa mundu wakanya kuzia ku shikashindi mpaka uihe kule ruchingulu ejiro mawira mushinda yene Israeli benya kurula mundu kwa batie mushangalango mulyo babira mushangalango kule rubitse muhali ndai une ejiro langa rumaranga makuba kindo akwiza inzala na inzala yene wala yeriko hadi nyanga ya baba wewe Abraham inzala yene ikakura Nyasaye jinza kumanya ndishibula kwa shindu shikeni hasi hiyuba shuka ne kanani shikeni shi shariho ukanga nale riwa abashujja sana bushukeni alo walo ukanga wenze bantu bali no bushujja wale ukanga nawe nawo wali mala yabo yalindiye shaba biuma yona Nyasaye abora Isaka ukatia Misri tawo uzikarari mara nyingi walikuwa kuulira sauti ya Nyasaye ndimenye ulira unajifunja wewe Nyasaye la kuira bundu kana kana lero khali uli mukutinyu uli mu yani mulehero na bandu uzire mutala shinga wise wewe mbora kulambandu bobo khandi nekaronda wena Isaac ndashiboro tsiakara abundu akhamanyi lakini zibaraka ziyalitsa ziyise wewe khandi uranya saya nata mukazi baraka ziyenezo muina mu Isaac ejeza akhumanya ina nikama kumba khumusinji komala kubihwa zibaraka ziyalizo zishiriziyo zibaraka ziyesaya laka kukola Ibrahim nukuba kuiza kumbake khumusinji kwa noko ole Efesio 4:20 aboranga tumejengwa kwa msingi wa mitume na manabii Kristo Yesu akiwa jiwe kula pembeni kwa kumbakwe kumusinji kwa mitume kwa rumwa nende uprofeti lakini Yesu na yeye jina ya hakari wali mukona ni kama kumbaka kumusinji kwa noko malako neti baraka Nyasaye atamuka waku ukaberu ukumba wa musinji kwa noko kushiriza nizi baraka sianazo jira Abrahamu ni Isaka iza kumba wa musinji kwa Abrahamu Nyasaye na mbora nunaonda maleko kanje shinga papo Ibrahimu ya ronda zibara ikaizi andi wotsi za kunyona ukumba wa musinji kwa bihwa kuna wa musinji kwa hali musinji kwa Yesu Kristo baraka sianazo kuna lola Nota mungkin dangu mahomba kanoni. Fanani. Oh, Bishop. It's a homework. Homework ni. Bishop. Now, then you met us over the Rats Pahabona. The Handanze, Danzam study for Habi. Mammy Yasai, Rola Hapo, Isaac, Nam Wall. Mammy Yasai, Rola Hapo Isaac, Nam Wall. Reverend Diahabola. Holo Yasai, Rola Hanga, Hopapa Isaac, Nali Abraham. Ni ndio handi atiru la holo hapo ina o Isaac. Shira loso mushina 25 holo li handi li kuzalia Abraham. Na haundi mundu akana kana ngiti na lwabura ngakhuti sasa nyashaya resayisha latile tsanzira holo la tata. Lakini sichira Isaac ni mwana wa Abraham na ali connected. Papa wewe sasa ulo Nyasaye alola karanga papa wewe Ibrahim khandi alola hawi urebola yalola hawaisa kana wole you know sikira Ibrahim yari amenya maisha no babulamu ukuhuriza sauti ya Nyasaye shabulinya Abraham yari nende madhabahu
na Nyasaye. Abraham yeli nenda connection na Nyasaye. Who connection yeli ya Abraham ku Nyasaye ne connection ititsa chela na humwana wewe Isaka. Na no eza mimi byokola ka Abraham. Na mimi ilani za kola ka Isaka. Na shikile shile kola ka Isaka. Shikile shile kola ka Isau. Shikile shile kola ka bana ba Ketura. Bana ba Ketura shibali bana Isaka bana. Na shikile shile sasa wewe na kubalolata. Chikira Isaac aliridhi. Isaac aliridhi ya kukula mwana kwa isewewe. He inherited his father's. Mwenye na mwana muitala mulibana waranu. Lakini mwaonyone hali yani kwa mfano tatu nyunieri muloji. Wosi mbaba loji tao. Alikula mutakulala kukula muloji mweshina kwa ise. People liba sahi bali moyo. People liba hulita sahi. Including ourselves bako mu studio muno. Umanye bintu byokhwananga imbere wa Nyasaye. Biriza kwinjira mbana wo. Lugenda imbere wa Nyasaye liriza kwinjira mbana wo. Kholo bako ya khwanga. Ndio yuli wala. Unazamima cha papo ya necho. Ni akatia. Unyola za ndimi mache necho. Papo ni muloji. Unyola za muloji. Ano unyola za muloji kingira muloji za nyato kwa papo. Karibu mwana wala kwa papa la utamana na bidi dileta. Lakini ya akatia sinde na shita shingira mwe mukhano unyola ukalo katawena tasio hando ina kwa leta kwa papo. Ono wanandina bibo liba limoyo sahi uenze lichenda liolyo khulu chenda imbili wa Nyasaye. Ubei wa Abraham yakata shikira Sara nabona Sara mbozo wanje mbozo Isaka handi akati tobengwe no the same thing handi akarogeleza kuni mbozo wanje kandi mwana shinde neshitire mpaka kali lokho lokuthuka imbele nonyola kandi Yakobo sasa ne mwana wa Isaka kandi yelande tukhamu nabo ngalewe imbuyi nimbozo wanje uma boda niba lishiramu no niba litsikhabi bititsana mpaka the fourth generation bititsana mpaka shitsa shakana na kuende chekela kujela ngibiri wa Nyasaye bimenyele kumenyanga ngibiri wa Nyasaye kholashina de nyamara tsana kuwala mbula khomba kholo pastor uri de nyamara tsana kuwala dina muhali umuntu nisumu muhali umuntu nisumu kandi ko mubanje Abimeleki yabora Isaka shina shughuli ikatuhana uratangaza mapema uyu ni muhali wo bandu banje basatsa bayimbikiya bale ndia habora timu mafisi banza hari baba muhali wabo kukule sasa uyu wewe ukulelele mako matimu muluyewe chikira mundu ubukule muhali wo ubabashiro ko bandu katuhana bamanyiri kubiri nili kubali to shiri kubali kukula tsana isitaba nundi nunyola muhali habaira ali numusatsa we ali nango wewe na munyola kusaka invitation bindi munyola kusaka invitation bindi muhali umuntu na musatsa wosi alolashi bindishi umanye muhali yani muhali unyala kuenza kutsimoni na umolomena yani umubolize na numuhali umuntu yabaira yamanyikana muhali ubaya ndi khotsa mukhali umuntu ndisumu mukhali umuntu ndi khotsa nikifo umuntu uzatwana basatwa nabana benu bayayibana bathi unyola bana bathi uzobana bathi uyireza mukhali umuntu mukhali mwinda uyireza mukhali umuntu aronda akata nakho yayetsa bakho yana bakunyola mshele mwinda tsukoyani ruri muntu mwewe atina ronda kana tsana bana batirwanye atiwa anyola mupezi so bibi
Ndaya wolanga yanga yukupula mukali umuntu ihonata. Yeah. Na tulolaga baba wali very specific. Atumeleki very specific la wala mzatu bwana. Holiday onyakolera imbala. Onyakolera mahoma mataji. Mushibala shi. Utsela kubukulaho na bakali babantu. Lakini wesazo tushingane ndina amundo abulitsa mukali yakho nene. Umani mwana nukelera imbala. So bali ndo banyeli kuba nero kubela mpangilio ne kube nende respect. Nende heshima mundoa ndio lakini wala respect wadu wabatsai wenu mkhali huyu na wakonanu huyu na mkhali huyu wakonanu huyu mkhali huyu wachenda huyu you know ni corruption shida kulitana le Sodom na Gomora hali Abraham nateteanga lutwa iwene shiri ile shiri litabu mpaka wasasa biwene baba ale sasa bahali sasa bahali na sasa bahali kwa sasa bahali bibi dikola kama shibala nundina bibi nene dikola kama shibala nundina uranga Joni uiri kabulie Kamau uwaira konjoroke yani sasa binishina bini wakirangi human rights na ndeba wanaga ni haki yao ni human rights ni haki yao hii haki ilikuwa wena katoka nako beno mpangilio mulai aisa kana ndo mpangilio kuri kwa bakwenda kulonde injira imwa Nyasaye kulonde kwa Nyasaye wow my sindia allow kanwa bolanga and practically no hololambu nora kama tuma no funama tu nora kemioko ofune mioko nora kemioko ofune obule ta o shimedala kanwa bolanga mbara no blay wenjeresi lichenda lifwe wenjeresi bilamu fina la mchendanga kwa enga shingalo soma na Genesis 20:5 ta wala shingana enya sabo wala mbu la bishop wa ndano 26 ta lo ha belo nya rolanga mo mwami Nyasaye yaroshala Isaac namugole okuloba mundu Nyasaye lokololesha okuloba mundu Nyasaye lokololesha na nola lokololesha banene Nyasaye tawe nola loba mundu Nyasaye anyalokolola tawe ebinde bingi bitsokuburanga kumure kubona munayi nola manyire china changa tawe okula washanjo manyirisi mbo sauti ya Nyasaye bolaye ebintu bindibyo yabantu balwana ngabewani maybe shijrawundi osinoto wole sauti ya Nyasaye bolaye na akololeshe nomba shakololeshe tawe becomes the issue lakini wamalawa obabu ndo bole Nyasaye emanyire ukawanja alo mulosi namba kuwanja isi yabande go Nyasaye ndo le shara de yoko chenda munjira ene yota Nyasaye no tsibabasi Nyasaye ndo bukosia izokola shara na string yende nombo mukoye kubenza kutiranga abantu mumathala umukoko nokwakutira notsiya atuwa sabai mbere ni kukanise inyuma mbalo ndokusaza Nyasaye simple prayer ndo le shara mobula mwanje ko mbarambo ulo Yesu yeta no kukosia na bindu byali bya kuboha musheria Nyasaye no kukosia yeta no kukosia ulo halaka bindu sheria bilia manyiri saino abandu bali nende heka ulo hapa na pale lakini solution
solution la Yakobo laba kama wakana katua Yakobo ni ataja nga Yesu Biblia na bio baby no jamala ya akane ne ngetifuta nyasaye malaika chwala kuleta malaika bati kulu bakalo hasi kalikario na when ali ya now generational stream number we do na bios pokla Abraham ya halisha when ali chitaka Yakobo ya kana na nyasaye obulo tusha mwito kubola na silano de nyango kwa kana na nyasaye mlango wanje so baada sisi nzunapta wena sawa kana uyangu ani Uremuna Apostle, Uremuna Ulamuye was about to chapter 26, verse 16. And Abimelech said unto Isaac, Go from us, for thou art much mightier than we. And Isaac departed thence and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there. And Isaac digged again the wells of water which they had digged in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them after the death of Abraham. And he called their names after the names by which his father had called them. Verse 19. And Isaac's servants digged in the valley and found there a well of springing water. And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is ours. And he called the name of the well Esek, because they strove with him. 21. And they digged another well and strove for that also, and he called the name of it Sitna. 22. And he removed from thence and digged another well, and for that they strove not, and he called the name of it Rehoboth. And he said, For now the Lord hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. 23. And he went up for thence to Beersheba. And the Lord appeared unto him the same night and said, I am the God of Abraham thy father. Fear not, for I am with thee, and will bless thee and multiply thee thy seed for my servant Abraham's sake. 25. And he builded an altar there and called upon the name of the Lord, and pitched his tent there, and there Isaac's servant digged a well. 26. Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzah, one of his friends, and Phicol, the chief captain of his army. 27. And Isaac said unto them, Whereof come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you? 28. And they said, We saw certainly that the Lord was with thee, and we said, Let there be now an oath between us, even between us and thee, and let us make a covenant with thee, that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace. Thou art now be blessed of the Lord. And he made them a feast, and they did eat and drink. And they rose up betimes in the morning, and swore one to another. And Isaac sent them away, and they departed from him in peace. 32. And it came to pass the same day that Isaac's servants came and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water. And he said, and he called it Sheba. Therefore the name of the city of Beersheba unto this day. Okay. And Esau was 40 years old when he took to wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath, the daughter of Elon the Hittite. Esau was 40 years when he took to wife Judith. Yes, the hero of it. Oh, Esau man of Isaac. Hey, okay. 35. Did you agree for mine that to Isaac and Rebecca? Oh. And Esau was 40 years, 34 old when he took to wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath, the daughter of Elon the Hittite, which were a grief of mind unto Isaac and Rebecca. Okay. He sold his birthright. He's married twice. It's a grief. Yeah, but I know it spends your beauty on Kubona Isaac Kudovaya Nyasaya Mwinjasa
ala bimeleke wala mahaba wa habo mundu mohongo sana manye nyasaye owa kwa nyasaye amemba basi na sentiri ya kulu wao nyasaye anyala wala mohamo kuwa kata handi abandi ba haya wa wala mohaba wetu lambi nao ahangu onyela mundu nyasaye na kubariki na wale habia kulu wao bani sibanyalo kuija bani benyo tabambi nao lakini kubona mbo Isaac yamanya mbomuka chimwaye no manya simuka chimwa no manya okenda ne katone ne bakuyina zazindi baro bandi nyola mudala ona ninya saho aho otongo aho wala lakini hapo bana ndapo lakini nyola mbo akakota eka hawa datari naho okuyana kana ndebasi ya mwe abate nyala badala ya kufanya sana kubereza sudamo oje nyasana kubese nori ne yakha nyasana kubereza otachasa onyolo mundu ari ndese anyalo kulata amanda doni lakini akuyana nende kata majirani ne abantu bo wejami anyo nyalambwe ayangane bodamba Isaac nyamaza abakho bayini bayaba bacha ko mwinda mbamba machika nokefu nyochiro ngana abana kusukuma ndakane bodamba Isaac yabona tuna bodamba hasudi handi bachabaya and nibaya bahandi bandi becho musuda ko handi bachakambo kana machikefwe abada abaje bakangariyacha abada bayina ngibere bo nana niyecha nabodambwe anonya sai yatuveresa okokubuluhi esasindi abandi bakuyinda chesa mpaka umbona nyodo buluhi baro bandi mubula utafumo winye fasindu ochaundu aliona nyodo buluhi aundu aliona nyola obene no murembe fasindu ungangandre bindu okuyane fasindi gatonyola mbumundu jire oichende bandu mukoti bandu batemani babemenguma lalo abali yabefomba mbona fasindi bido bindu olingata no bona kwenya saya na mbere sehabi the hasu dand robin bindi kata siwinyo kuyana nende bana bemwe na bindu mulingana mugola kubena omurembe ndaka ni bolanga mbwe omuntu yose namusangasa nyasaya no musa engera chawo chimusangasa nyasanya sana holakata abasukubao babe nawe no murembe no lingana ndaka ni bolanga nyasanya bariki ya Isaac ni mama na Isaac nani ya resettle bamukalo hapa ndo mucha bati kwa manyapo hapa na kunyasari na Poliwezio mani wao na nyasari na bakuyana nawe kata majirani basukubani barubasu bacho kuichani wabona ewe noncha bakure so mukati kata so dabi no funya ucha no kure sukari baira bakuyirusalila bakumulenda leo lakini noncha no bakingire sukari uicha no baparike no dala no obasabira habi no bana kunyasa muchina mutimwa menya mutie ni bakuyirusa no tibarejere sukari nibaje nibara kingala bahafunye nibati habara kuterezo mure ndagene bana mubachira Isaac na bana mukuterezo mure ubwene munyasari nao sakira esi kulundu nokubanya nyasaye sakira Musa nyasaye ni ambora mbwache haneteba nyasaye ati esembe ndaho boro sinsilana minjo onachari na ange omanya sena jana siri dewa mbocha bidevesi ewe chasa nyasaye na nanga kuweleza Isaac yacha ni hanya ngakabaida Isaac aya kuzakachanga na manyembe nyasaye nange ninja indi nyasaye nende kata ni banyinda batie ndanyolocha ndanyolonyo habi ndio sasa Isaac siari ni wasiwasi yosi amusanda na mokwe yacha na manyembe musukume lakini nacha anabande nyasaye wae lakini nano sinisi kubona Isaac kweli nyasaye ne chambarikia ya chira kweli yao mania abantu banateresa no murembe sinisi ya muhimu suwe kanundu we bandu boteresa murembe Isaac yamanya bwari ne nyasaye syosuwache nyasaye muveresa lakini handi sindi so bana mbodo yudo jwe abandi kama esa umwa wale musianga supuno kwa wala kasubi ya manabu tinde kuende ya kunyaza na lakini wala mimi mariri sai wala mwe lakini yacha ni hapa
Isaac Esau yadeyo mwasi yadeyo pakasi unasa ingala usimwana atula kasi yejuza ngwe kukange umuntu wayinasi ne efo kwangorwa kuti uluka ajamba amataifa ndakili wala miyama ndodeje pakasi bano amata bahiti ajibano bali kamezi ndani Mwaiza. Walu kata Yesu kuwekano. Walu bantu odehya bakecha omudala, omuhano cyo mudala. Dana ne unyo abantu bamenya bamurembe no ajja mudala mna no do banyumurembe kwose. Lwesyo Isaac yateresa omurembe nende bali basukuba lakini hajanyoda bakasibani bahecha banoni babalanga baje lakini handiro biledosi tutubea bate ya kuweka meko karibu kama kunyoda maso msomeni kwa sawa nitakuja mna Ndangaza kutsaji mambo alingana na fundisa watukya makuba ka Isaac Alejandro alinumukhali wa Rebecca wala wimbozo wanji nyanga indi nobulayi kulisa isiri shikaliza bulayi sana kulibambulanga bulishiwa nyakhola tawo nyanga indi nobulayi kulisa isiri shikira bantu bose ni bali nabo tawo na bali nabo bose ni balayi bo tawo nubolele bantu bipango jojo nuibola bola nyala bona chabo sina wala ibo ase bisa isiri kuno mukali wanje tambaga katuka kamanyiha yayo bisa bi isiri yoyo saye bala kama kuko hawlo kandola sometimes we watch why answer bala we watch usi sinji la paka wenyewe wali na bishop kushtika okuipo ndu muzala nali wali kushiwanga sha bishop wala kumulanga bishop paka kubola nza manye nze bishop kana kuna ndio nyapo ni namba lakini ile kasi yeye ni kubole kasi yoyo yeye ni bora bandu ina udio Nala unyola le wole ko andu li bishop marki ni mumba wora bishop zino ya wangu yesaya kutambule ndino ba okay nyoma ina bui nitontoleza kwa nyewe irole yesaya akotambule that's why bisa isiri yesaya mwena akolendi akotambule na usijiro mayinze ni mwazi mukari na usijira ande mukuleze ndai wanza pakidaya ndadu wale kulaya mundu awulira mu bani kolada wala teka siyasai bona mara lete bantu uyuno moyo kweli ya uganyanga la kaikaso utambule uitambule okay no boitsa mahuwa ka Isaka sasa tuhanga mlisima umaonyole there is a time uli ni nyanga nyasaye maya wa silent saka pala ni nyasaye ya moro mazanai la ala ya wa silent wakalo kera nyasaye aranju moro mahandi kunyasaye baka alve uli posula uli mbaka ube nyasaye ya kulanjira kwa molomeniwe Gima mutanga tangaza mundiali mujeshi na kofu mukamba alimu apana life mukamba ya saya ya kuya lanjira na ya nyao utanga ya saya shina wale ukanga ndo barikiwa lakini ya saya shina maisha wihara ya saya ya kulanjira naho bayitoje anyola ulio walinga aho itoje mukamba anyola uliho ushiranganye sana lakini nundi ulitivaye mukamba ubadilishe nguvu ulia kwa rumirele mukamba ulia apostolic mukamba urumi ndio Maria na sare alare tamaniwe ya moromara ya sare maya wa silent hijira kuyiwe lakini yakaruka anya saya mulanga saya maya ranga moromara humanya kumbuka
Tumanye bisimili niliyeta. Bisimili niliyeta hata wao Ibrahim. Lakini nimefunikizwa tu. Mungu akamu bifusi. Aramu butoi. Kuja saya kwa maana ya mbora sasa bibi ukana ndio zimbara kero. Ubenushi. Henza tata wowe yali bisima. Bisima bya kanya kama ni muhimu matsi. Churulite mundu akamu Filisti bara amushina bifusi. Churulite. Bifusi ro. Ranga uruliza mabaranga kulemba na. Baibebe na Filisti. Uranga balemba na ushalango eseki. Balemba dilo. Baye bashakabiri kandi balemba na ushalango sitina. Ubiza baye bashakabaka shalango rapor. Yesaya wala sasa. Isaka ya wala sasa unyuri utulivu. Ihumanyashina mpaka kutuha kuikanira. Uruliza bifusi ikanira bitaho bintu biriho. Ukazugurira biriho. Bintu biru tata yeli nalyo biriho. Lakini Mungu ulanga Ibilisi aramushina bifusi. Kutuha urulize bifusi. Yes. Setani wala bifusi. Kutuha urulize bifusi na urulize bifusi birikanira. Kimshaka bintu wakamala urulize bifusi. Lazima kumbaka madhabahu. Na madhabahu keru Yesaya kuoranga kitabu cha Wakorintho kabaka 16 oranga. Munyamu manyitawe. Mibiri chenyu nilitembelea ya Kristo na roho wa Yesaya amenyanga mumunye. Kristo na madhabahu keru sai. Kwa sasa umba ayeko. Na roho wa Yesaya na madhabahu. Nikuba kunyela kulumba kwa madhabahu kandi. Kuyumba sasa kunyole roho Yesaya amenyamu kutse. Kumbaka madhabahu na volanga munyumba umenya mwenze na inze menye munye sasa rebisha mwenyanga na inze na bola nukumbaka madhabahu ubaka kutsefusi akumbaka kusinjitse yani kukusayo mukutse sasa ureba shawanyanga ala khola chakawakawa langa sasa kola tuha wumba langwa rehopot kola nyola mire ledi wuluha the Holy Ghost roho Yesaya nilihuduha mubereka mutinyu mulitanga umutabu lusabanga ukinjira mu roho Yesaya ulali huduha uhuduha ngalo kale wibirira kishibala wibirira kale zinzu cyabantu bakazindai uraza kale tana niyitsunu ndipo ahuye bishi Shaka wakati wala kumba yani uikanile unyuro Yesaya chinisha wakivangeli kubora ndina sasa bazuku bo balitsa ukanya kulomba mukarabani ukanya kulomba indakanonile yani kulanyola kusamehi kali bali bantu ibo mundi abolanga kali banga shera yoyo leo watakualika kali bali bakutamiza leo balitsi uho leo sijira wala kukaso Yesaya uli kuiwe na iwala biza kutoka kuiwe yani Isaka yaloma na vinda yaleta msamaha hakuleta chuki tena leta msamaha kaleka kweli ye mwenye mwanda abiza kweli mwako bizashi lakini biti basikana asio baheza alifuse kali mumaisha kwa wala kawe siku moja watakuinamia Bisima nomba mulutiki maira ngwati siebe mumo siebe chisima chirangwa siebe so tisebeta Abraham ya yaba nashimo wadi wala ya khotsa shingana me pastor hawala ya khotsa Yesaya nashingana bafilisi ne bama wakula maloba bibiritsa bakam bakunga kabisi mabeka na Yakobo khadiyaremba na nawushikira ajiritsanga kuikula reopening the wells balopo ni message ne ngotana kuzito reopening the wells ajiritsa kuikula bisima byeneho bisima bya tata wewe elini yawe kama nyanga dina tsiparaka ya papo ya ranjira hango
kutuka bana kulonde ziparaka zeneza kumanye baba na maono china mulitala ili baba alikuwa na maono gani na chiro langa matala kerukibulu ya manyishi mumsahu yali hano mbango ya kifenzi kule kwene mitarakwa ya mbango ali nelo ya baka kale ene lakini msahu ya kutata basi yangu yana kuona nuzi anga yana ujenya ai yani ali yako fulani yani nyola sikira bana bayelekhi nyuma chiara kawisa kanyuma la yani chiara kawumana nyuma anyala kulola baba yeromba shina baba what was my father doing what was the vision of our father yelina malolo shina kulonda kana nende litala lili hamundi papa yelina malolo yenyanga hango myandu chibemu lipoma myandu chibe hango lakini lwako zaluzwa myandu chena tunyola bana biuhakaza bakanga kwanela bene leba kwanela myandu cheise wenya kukula motoka yuhana ko ati lazima malika ka embu ndio yali kambi ya lamba kalembe ndile ndio yakoza kwaze malika keke na holi kulosi ni family yene jina lo inziranga holi inzirane mkhana mkhulu na mbora sahibu kule lufunguli V8 nimeficha sikira my brother wa mama mutititi yenya mutoka kwenoko sana na manyina ari mutoka kudzile hokolola khanja ata tenda uze hiyo gari so nangangana tu nimeficha hiyo kifunguo nimeficha yani lomusa akula hango na hotsanga yani nyasa ya khambuko bana katukana mwikhalasi mmanye baba elina mawonoshina anganu na shiresha kunyakhola litalo ili khondi litsitsajile isa kautya kukula bisiyebeze lezo nomba bisima bya baba eni yayawa yani echilitsanga khutsingilitsa mahono kalika baba ewe ya yechilitsa kusingilitsa mahono kenako litala tsikhabitsele tsikitsejile kuba mulitala tsitsejile kuba mu family lakini matala manyiri uluye matala manyiri kabisa bakunyola ba pomola linzu ya papo hapo ibulao ba yenye mulimi uyakulanya yatia ili tano hiyo nekha yani kali bale ni ala jambo langu nao yani kali mpaka mtu uje hango hali ya Samsung ni litale ile ndipo la kabisa hakuna boma sira wana katika nao sibali nenda ujeni wa uliwa Isa kalina bata Isa kaona bisima be baba ni yaba ya kona tingulu na bafilisi na baba kaita mutisa chirata kuna baramba yenza litale bora hata mzako ndako litale liwa nyali kuti kwa nyali litale litile kabisa wanalinga hao ndio vijana wanatoka huko bakana ni bado lilia bana ya mulukulu binza bindu bichera angera lumzako na ulio na kolole bindini na kolole nunola kweli baro khali litale ne bathi khali mbuluchi yani uyilitse bisima mbuluchi shile uyilitse bathi karurangu kole malaba nusungula shuli mbuluchi mfilisi baloka litale ya baloka bisima ni videos lakini Ibrahim na yesa kana wala bisima yebo ndakaruketsa ni ndasingira ndakapola pasa wala khululitsa bifusi yebo no wikalira ngachira videos bya khola khamutalo kalanga yakaruketsa yani utukufu wa Mungu mulitana na nashira kubolanga Nyasaye wa Abraham Nyasaye wa Isaka na Nyasaye wa Yakobo sikira Isaka ajenza ngalina abule kupuleka sikira Isaka na rompike angalia aitakuwa Nyasaye wa watu watano aitakuwa Nyasaye wa Abraham Isaka na Yakobo kutoka Isaka ole bidii bisimani bizizejira kurudi zamati zikabiti zizejira kunyururiha zizejira wita so that loya na rulo ne na khere mwana we na mwana la hali ananane akhwana ni zikabiti yeneti mpaka tirole kule la akamilike Nyasaye wa Ibrahim Isaka na Yakobo kwa bantu ulingo sahi matala bili chana bili matala bili kuna bili matala
kutuka mwenze manye papo imwitana alina maono shina unaona msauri ya bale ngombe yango kwa ya bale ngombe tembele yani litale lituluka sababele na mali yana nyingi na litale unaona tichai himu lero hapo sasa aisinza kumombo konyanya kulanye ngombe tusi kulanye mama bona nyama ono kaisi Abraham shimshinya shikile Abraham atitsechile luhya lweleti khabitsinge sayetsechile ni maono keke Isaac to take care ya maono kenako ulero kazi to the next generation the lost son banyana Apostle Marisa were ndio ya bishop ya mabwale yako mbara no belay o manyiri sishingana na bakamba bolanga bulumuli yango walaga Isaac yachako kuikula visima yaliwe kalwa nenda first ejindi jos special kalwa mulango for example mpano fwe kujira studio muno kono muliango kono uneno muliango kunda mbere yaje buli muliango kulino lufungo tofauti okay nganashi ngalola reverend amole enda ukabaka bola okuloma nyiri sembu no lufungo lena olitso kulomya yes sagaro tirala no kwenganga shindu something to do with generational thing la wabra la shere kwa Isaac okuloma nyiri sie nditso kufonza lufungo lena handle at the other side chani lo sira muliago konende the wrong key omenyetsa muliago kono ndalokwa efana shina nakola shina ewefu kukayalali kukuwanjalali osinyira muliago amanje saufu bonifu olinetsa ngufu ovolo chola onetsa ngufu ihapla strength lakini osukuno lufungo nomba otema ngokuikulongiango kuno using the wrong key mbara washanji umbule sinja na meje sio malai aketo khonyo bulambo wa manyiri sembu abundu wabanoli kata niba obutondo bandi buli mwitala kata niba mbo sima bili byafuno kwa na kafwana shinga na future no ya nambo bakaisa kana bulambo after ne ya batabe Isaac ya romutajiri wo imbuko ya nemian chika ya nyonga yake kula visima yake kula visima yalina ya revelation bobula mbugo kamina ngabu nenda kani bazanga maskari Rehoboam the last kisima shekula sheria wala this time round obulwani shilalo wata oloma nyisi bolufungo lena la uzokufonyera uzokutuka kunoma yowe nolo lena timoni tije but this time round kadama bikoko bezowala obulwani shulota amaskano lero shkhonywa nendo mundu ndita na maskano kali fresh my point is we wanyara ngolufungo lena okwikula visima bibyo mobelambugu we wanyara the wrong key wala menya tabu ndalokwa fana kuhoya bona ewe fishka fa hanga tawe ewe fa bla homu wasoma paka nazi ikulu ewe liwabo ewefu mbobulwale kwanje ukaya lwa la asma siso kwa lwa langasi ukulanda right ki ara ukulu fungole muwe kola chono mtoka ule fungole ulo nyelo kulonda huko lakini lufungolo of the same guy lufungolo bishop lilo mtu mtoka kwa Reverend Nelson tuanze hadi mwinjilite hakuna mambo ndaira na mbona mambo ni revelation ndi yomurazo mpaka wewe chawa wako kubona mwana mwe hai ne mambo kusika ndiwe kambwe kuliho bula mugwa wose mukirire mungira yindi nguda kose na wala lufungo bula bishop abole abore yose nda babe chakuli pako manye foundation yawe yiri ne richomo sina mamalono si
akalarao amulibulu lwa foundation yao ya nayo nomalo manyako bali okosirisia ngulu Isaac yo sirisia onameda okuikula byanglo kiefunga mubula mubondo bula babana babo na hadiko siya ndasoma kunola 25 26 mbwe mpako manye ya ndasoma 25 26 mpako manye mbwe oliblo lwao luari luemena mbwe ni babo la bali pako okula muhasiano na ochiro bukuleno sibina chirira kati aroni kalma bamina nga munyasaye were hagabara cyane na ochiro bukule bali hundi ochiro bukule kasaya katengi yachi muriyo muno bishop sabaso marisiye marizano bola dina sale no bola ko marizano bola dina ni boli bola muwiru ngiti baraka tumulu bamba ni boli malibirika koko here tsana bisala malibirika letsanga kabetsa vanhu na boli dzikhaviti tsanga mpaka to the fourth generation ukuranga shisala shirwanga apostle amanyoko yitsa nani ngikutuka atsi ngitsa kula shisala shene ndiko ke shisala sho bile mali bile wina reverendalista alisa na handi ro ke sho mali bile ayire nakashibali abona sasa Nelson na tukamu mko ewokoranga our team ireki licha kwamba uinaiwa uchakitse na inzeta tuhawa akali alondo banyenondo nonye anjere wize shisalishi mula kuira lista on time so kwa mwele ulikita neshi shabra shariza kaholanga yani ajitanga what are you doing with this vision so that you hand over to the next generation nishiri shidai shishibula kwa shona heta hapo shidai and on time you know verse 20 chapter 27 umaona Isaac akibarikia Yakobo umaona Isaac na barikia Yakobo sasa he's handing over the mantle so kulini mantle every family ilini mantle yao na mantle hii family wenu wetanga wahaba in charge of the mantle of the family. What are you doing with that mantle? Will you take care of it and then you hand it to the next generation? And you never get a one year. Oh, yes, I have one. You're a bishop. Yes, how? Bishop, Abu Alanga, when you have one, and it's Shulabu Basulumish, we introduce Isa. Yes. Yaba humo yenyewe yuko liabarikiwa Isaka lakini lobaki sawa pala ngiyenza humo yenyewe bintu bibiri uyuri umwangu yenza uri yakazana na uyura yenza bintu byabakana akshaka baba yakaswa ngo uyaye abakana Yasaba bakaste ko haleluya kuswa muri tanga Western Nyota TV yasaba bakaste utsachire uriza chipindi cha kunyola nekto malai khoyikitsana le khola nyasaye ulinda matala kiru ulinda ku Kristo ayeweru nibyo sibyo khobakho limenye le Kristo koshimu shibala nono ibeli imenye limulembe imenye linyana kuchenda nende khoba le nyasaye bakasitse sale kusale papa ro mikolo ko itominyanga kukalosera luyali ubulindi bwo bulai wa khabulinda nyasaye wa amalomali ko bali khoyeka numuluya obira muri mu Western Nyota TV mwami nyasaye likali kusala nga kosika kumalome kabeka nyala khokhonya ube kunyala kumenya limenya lilirai kulinda matala keru kulinda Kristo weru kulinda likanisa no kulinda bonyo bulai wa wakuha nimyami chocho chukhwetsanga kulinda myami chukhwetsanga mu family mwami nyasaye kulile ishingana Isaka elinda myami chereho ronde isawe mwami nyasaye ukukasi sema ukuimere usalanga station yeru inu usarangane ro Prisca umulinde baho langa ikasi nuko hana i platform yuko iwatsale ko balyo na yumukasi
ukasiti family ukasebe byosi byakolanga ukasite mwami Nyasaye abayinzi bose mu station inu mwami Nyasaye ubalinde salira birwatsi Nyasaye lokula kutse makanisa ubenga kutse kuimire shichiruli Nyasaye ekoma mate kusabanga kusubire muri Yesu Kristo uli monywero. Amen. Ore mudoro muherwa nimboso saba ubori uno blogdori bwao abosipindisi Amenosanio buri kaburi nenu mumala saba mbole sending Western Nyota TV ibintu bichenjanga ano Nero. Karibu mwami, karibu moyo kwange, karibu moyo kwange, karibu